السلام علیکم دوستو أزِک ویڈیو چھِ امپارٹنٹ تکیازِ یتھ ویڈیوس منٛز زانو أسۍ کوثر جان نہِ ڈیتھ متعلق کینٛہہ اہم معلوٗمات جیسا کہ تۄہہِ چھُو معلوٗم دوستو زِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن قریٖبی رشتہٕ دارن ہُنٛد ونُن اوس زِ یہِ آیہِ ڈوری پٮ۪ٹھ قتل کرنہٕ اور اڑٮ۪ن ہُنٛد ونُن یہِ اوس زِ أسۍ گٔے تور ہرناگ اور اَسہِ آو تتہِ ٹارچر یا عذاب کرنہٕ دوستو أسۍ کرو تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ اکھ فون رِکاڈِنٛگ پلے یتھ منٛز زن سُہ کینٛہہ خصوٗصی انفارمیشن دِوان چھُ یِمن ہرناگٮ۪ن متعلق پٔرِو گۄڈٕ وٕچھو أسۍ کیٛاہ نوٚو اپڈیٹ چھِ اتھ متعلق ہیلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر ٹھیک چھو حظ اہن حظ الحمدللہ تُہۍ چھِو حظ ٹھیک بس حظ ٹھیک جناب یُس تۄہہِ یہِ اوسوُ نا ویٖڈیو تھوٚومُت اچھا یُس یہِ لڑکی کوثرا جان یُس یہِ کوثرا جان صحیح مگر شی ڈایڈ بیکاز آف ہارٹ اٹیک اینڈ اٹس پرووڈ بائی میڈیکل ٹیٖم in Anantnag that she died because of heart attack. بالکل بہٕ چھُس تُہنٛدِ کتھِ سۭتۍ کران ایگری مگر بوٗزِو بہٕ چھُس ویڈیوس منٛز یی ونان کہِ لُکن ہٕنٛدِ وننہٕ مُطابق سر یہِ چھُ ووٚنمُت سٲنۍ رسوٗل پاکن تہِ بیٚیہِ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سٲنۍ رسوٗل پاکن تہِ ووٚنمُت بیٚیہِ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ یقیٖن کرُن توٚتس تام یوٚتس تام نہٕ یہِ پروٗو گژھِ بالکل جناب دۄن دۄہن منٛز یی رِپورٹ اچھا دۄن دۄہن منٛز یی رِپورٹ کہِ یہِ چھا أمِس چھُکھا کینٛہہ کوٚرمُت یا نہ چھُ ہسا کوٚرمُت تۄہہِ تہِ بعد گژھِ سُہ سورُے پروٗف بٹ یور ویٖڈیو ول بی سٹل دیر تُہُنٛد ویٖڈیو روزِ تٔتھی بالکل سُہ ما گژھِ ڈِلیٹ تمے چھِ یہِ جناب یہِ یِتھ پٲٹھۍ یُس أمۍ سُنٛد ہسبنڈ چھُ بہٕ زانن سُہ اصل پٲٹھۍ پٔرسنلی اچھا اینڈ ہی از ویری ویری جنٹل اینڈ ویری ویری کایِنڈ اچھا یہِ چھُ واریاہ نہایت شریف نفر تُہنٛز پڑھا لکھا اور ان کی جو فیملی میں سارے بندے ہیں سب پڑھے لکھے تُہنٛز کتھ چھِ مےٚ چشمن پٮ۪ٹھ and he is having also 2 sisters, they are married. اچھا بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے کچھ کی میں اپنے میں مت اس کو پرسنلی اتنا جانتا ہوں بٹ میں اپنے دل سے گارنٹی دے سکتا ہوں جی کہ ایسا بندہ نہیں کر سکتا ہے بٹ ناؤ ڈیز کی فیس بک پہ کیا آ جاتا ہے کہ بھائی کسی نے پروٹیسٹ کر لیا کسی نے وہ کر لیا کسی نے یہ کر لیا بٹ سٹل چھُنہٕ پروو گژھان کِہیٖنۍ ییٚلہِ پروو گژھِ مگر سٹل ان کی بدنامی ہو رہی بالکل مےٚ چھِ تسلیٖم تُہنٛز کتھ وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ تھوڑا میون تہِ ؤنِو حظ سر تۄہہِ کیٛاہ چھُو اسمِ شریف بہٕ چھُس روہِل رشید تۄہہِ ما منجاو کومنٹس منٛز نمبر کِنہٕ تُہۍ ڈیفینیٹلی میں نہیں مانگا تھا آپ سے اچھا تو ابھی آپ کہاں پہ ہیں جی میں جموں میں ہوں پریزنٹلی تو ابھی مطلب جموں سے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے سر میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں میں نے شادی فرینڈلی کتھ پرسن ہاں فرینڈلی سر بہٕ چھُس تۄہہِ فرینڈلی ونان میں ان کی شادی میں پرسنلی تھا میں وہاں پہ گیا ہوں ان کے گھر ایسا بھی دیکھیے روہل جی جی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ ان کی رشتے دار ہو آپ ان کی صفائی اس لیے پیش کر رہے ہو ڈیفینیٹلی ناٹ اچھا میں وہ نہیں میں مطلب اس سے دور ہوں بٹ آپ نے ویڈیو میں یہ بھی سنا ہوگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں میں جی آپ تو بتا رہے ہو ہاں میری بات آپ کو کون سی بری لگی سر مجھے آپ کی بات ہی بری نہیں لگی مجھے سب میڈیا کی بات بری لگی کہ ابھی تک کچھ پروو ہی نہیں ہوا ہے تو ابھی الزام آ گئے ہیں سر پہ اور یہ بھی نہیں سوچا کہ جس بندے کی بیوی مر گئی اس پہ کیا بیت رہی ہے جس کی ابھی بیٹی مطلب 6-7 مہینے کی ہے اس پہ کیا بیت رہی ہوگی بالکل حقیقت بٹ وہاں کی جو عوام تھی نا کوثرا جان کی ولیج تھی شاید کہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت صحیح نہیں ہے آپ ہاسپٹل آ جائیے یہاں تک کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی جی سر جب اس کی ڈیتھ ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی پوری ڈیٹیلز جی جب ان کی جب وہ چائے بھی دی ان لوگوں نے اس نے اپنے ہسبینڈ کو صبح چائے بھی دی اور پھر کیا ہوا پھر لنچ باکس بھی پیک کیا کیونکہ جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ SBI میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے سر تو لنچ باکس بھی دیا ہسبینڈ گیا جاب آلموسٹ تو وہاں پہ پھر اس کو فون آیا کہ بھائی تیری جو بیوی ہے اس کو یہ نیچے گر گئی ہے فلینٹ ہو گئی ہے تو فلینٹ ہو کے اس نے جلدی سے لے کے اس کو ہاسپٹل لے کے گیا اچھا ہاسپٹل نے ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے شی از ڈائڈ
बिल्कुल। तो अगर सर आप सुन रहे हो, आज तक तो एक कश्मीर में आम है, ये तो छुपा नहीं रहेगा कि ये डेथ कैसी हुई है, ये हार्ट अटैक से हुई है, कुछ से मेडिकल टीम तो अपना काम कर रही है, सीधी सी बात है, बिल्कुल। तो जो भी अभी प्रूव होना है वो तो होगा ही, बट मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, इट्स नॉट कि मैं ही सही बोल रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ प्रूव ही नहीं हुआ है कि क्या मसला है। लेकिन जो उनकी फैमिली है, मैं उनका दुख समझ सकता हूँ जी। उनने अपनी बच्ची, जो कि अभी 1.5 साल भी नहीं हुई है शादी को, उनने अपनी बच्ची खोई है, बट वो जो एलिगेशंस है दे आर टोटली रॉन्ग एलिगेशंस। डाउरी अगर सर डाउरी भी होगी, अगर डाउरी का भी मसला होगा, दैट इज टोटली डिफरेंट इशू। बिल्कुल। वो इसके मर्डर से तो कुछ नहीं है ना, जो बता रहे हैं कि इसका मर्डर हुआ है, कुछ हुआ है। तो जब उसको अनंतनाग लेके गए हैं तो वहाँ पे तो डॉक्टर ने सीधे खुलासा किया कि भाई इसका तो हार्ट अटैक हुआ है, ये तो हार्ट अटैक से मर गई है। बिल्कुल नहीं, आपका कहा भी, आपकी बात भी मतलब बिल्कुल हकीकत है, आप भी सही नहीं सर देखो, मैं उसके लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ हमेशा कोई लड़का ही गलत नहीं होता है। आपने पांपर में केस देखा था जहाँ पे एक औरत थी जिसके 2 बच्चे थे, वो हस्बैंड से बोल रही थी कि इसने मुझे निकाला, इसने मुझे वो किया, फिर लास्ट में उसका क्या मसला हुआ कि वही खतरनाक थी, उसी ने तिमियस तूर साइनमुस कमन और इसमें भी हो सकता है। लेकिन अब ये इतना मसला हो गया है हाईलाइट कि मुझे खुद भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बोला नहीं भाई। अच्छा ये रोहित भी ये सब बातें आप मुझे कह रहे हैं कि मतलब हॉस्पिटल में ऐसा हुआ, ये हुआ, उनकी डेथ पहले नहीं हुई थी, तो ये आपने मतलब उनसे बात की? जी डेफिनेटली मैंने बात की है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है वहाँ के जहाँ पे वो बंदा रहता है। ओके।